Mwaramutse neza mwese kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri iki gitondo cyo ku cyumweru tariki 29 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Twizere ko mwaramutse neza, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, kubakomeje kudukurikira rwose ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Tugiye kurebera hamwe rero amakuru azirutse muri kino gitondo, muranyemerera twibande kubikomeje kubera murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwaramutse mutari ko mwebwe muherereye muri aya makuru, ndaza kubwira yuko witwa Colonel Kaina Innocent ashobora kuba afungiye mu gihugu cya Uganda nkuko bigaragara. Aya makuru akomeje kugenda agaragara nyuma y'ibitero bikomeye cyane ingabo za Uganda UPDF zibazwa ku butaka bwa Kongo zifatanyije na FARDC y'abanyekongo muri operation bita Operation Suja, bamaze iminsi bagabe ibitero ku mitwe igiye itandukanye. Ni mu gihe kandi uyu mugabo usa n'uwitandukanyije nabo ku ruhande rwa General Sultan Makenga yamaze gufata gahunda ye nayo yo gushinga umutwe we, mu gihe kandi ingabo za Uganda umugaba mukuru wazo ubwo yari Kinshasa General Kainerugaba Muhoozi yatangaje ko imitwe yitwaje intwaro yiganjemo y'abazarendo bagiye kwitangiza ibitero bikomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo igabanye akarindi ifite hano ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo gushakisha amahoro n'ituze ku butaka bwa Kongo. Turabirebera hamwe turebe yabafungiye iki, yabari mwaraziri cyanyuma. Ndakubwira yuko ingabo za SADC zari ziri kubarizwa ku butaka bwa Kongo zamaze gutaha. Izi ngabo zamaze gutaha rwose, izari zasigaye zanyuze ku butaka bw'u Rwanda. Byagenze bite? Ndakubwira n'andi makuru yose akomeje kugenda avugwa. Hanyuma mwaramutse neza muherereye hose, kuba dukurikiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza. Abadukurikiye mwese muherereye mu karere k'ibiyaga bigari hirya no hino mu isi, mwese reka tubifurize ibihe byiza, tubifurize kumererwa neza, tubifurize amahoro y'Imana cyane. Mbibutse gukanda subscribe ku bageze hano bwa mbere kugira ngo mashe kuzajya mubana natwe makuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu munabisangize ku nshuti zanyu kuko twibanda ku makuru agezweho bari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese. Nimba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, wumve ko uyu mwanya niba utameze neza ibintu bihinduka bikagenda neza cyane. Amakuru akomeje kugenda agacicikana mu ntara ya Ituri ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aravuga ko Colonel Kaina Innocent wari umaze igihe ashinze umutwe witwa Forces Nationales pour la Libération cyangwa la Libération du Congo yaba afungiwe i Kampala mu gihugu cya Uganda. Amakuru agera ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye natwe rwose yamaze kutugeraho, avuga ko hashize iminsi Colonel Kaina aburiwe irengero nyuma y'uko byavuzwe ko rero yahamagajwe n'umukuru w'igisirikare cya Uganda General Muhoozi nyuma yo kuva mu rugendo yakoreye i Kinshasa akanabonana na Perezida Tshisekedi rwasize UPDF igiranye andi masezerano mashya hagati yayo ndetse na FARDC ibigendanye no gukomeza Operation Suja. Imboni yacu iri mu ntara ya Ituri ivuga yuko ababa hafi ya Colonel Kaina bemeza aya makuru, by'umwihariko bamuheruka tariki 24 Kamena 2025 ati afande twamuburiye irengero kuko riraheruka ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo rero yaduhamagaye atubwira ko yagezeyo. Kuva Kaina rero yagera muri Uganda nta urongera kumenya amakuru ye nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Icyakora turabizeza ko turakomeza kugenda dukurikiranira hafi aya makuru agendanye n'uyu mugabo witandukanyije nabo bahoze bafatanyije urugamba mu rwego rwo kubohora abavuga yuko nyine abavuga ikinyarwanda bakomeje kugenda bahohoterwa. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka nibwo Colonel Kaina Innocent yashinze uyu mutwe nyine mu rwego rwo gushyira iherezo ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba butarajwe inshinga n'imibabaro abanyekongo baterwa rero n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo Kaina n'umutwe rero banenga leta ya Kinshasa harimo rero ruswa, cyene wabo kugura abo ishaka kwiyegereza, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itotezwa ndetse n'amacakubiri nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Mu minsi mike ishize aherutse no gusabwa na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo kuva ku butegetsi byanze bikunze bitaba ibyo rero n'ubundi bakazamwisangira i Kinshasa. Icyakora uyu mugabo arasa n'ukomeje guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye kuko kugeza magingo ngaya bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa bikomeje gutera impungenge abatari bakeya, kuko kugeza magingo aya ngaya bwana Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Amakuru atugera rero muri kano kanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibikomeje kuba ndetse n'ibikomeje kubera ku butaka bwa Kongo bikomeje gutera impungenge. Kugeza magingo aya ngaya
Bwana Tshisekedi arasa n'umuntu wakomeje gufatirwa mbarigo, ariko kandi hakomeza kugenda hibazwa byinshi. Uyu mugabo numwe mu bahoze nyine muri AFC nkuko bigaragara, ariko yari itaraba AFC kugeza magingo yanga muri 2013, numwe mu barwanaga ndetse ari n'umuyobozi ukomeye cyane. Guhera muri 2021 rero ubwo basubiraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, birasa naho yagiranye ibibazo nabo, ariko kandi ntiyongera kugera ku rugamba, ibyatumye nawe nyine afata umwanzuro wo kujya gushinga umutwe we. Birasa naho rero nyine nanone harimo indi ngingo ishobora kubisobanuye byinshi, nubwo nta uramenya aho yabaherereye ndetse nicyo yaba niba yabafunzwe kuko nimba hari icyo yaba ari kuzira. Turakomeza gukurikirana namwe byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma rero reka mbabwire yuko kugeza magingo yanga ya Sadeke yongeye kuzinga utwangushye rwose, ikaba yongeye kuva ku butaka bwa Kongo. Ni Sadeke nayo yari imaze igihe rwose ku butaka bwa Kongo, ariko yarasebejwe nabo bari bahanganye. Icyiciro cya nyuma cy'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo Sadeke wari warohereje kurwanira no ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bongeye gutaha kuri wa gatandatu, nk'uko bigaragara iki cyiciro kiba cyatashye kinyuze mu Rwanda. Abasirikare bagera kuri 576 nibo batashye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu. Sadeke rero yasoje gucyora ingabo zayo nyuma y'uko yari yaratangiye iki gikorwa ku igenekerezo ya 24 Mata uyu mwaka, ubwo yatangiraga rero gucyura ibikoresho bya ziriya ngabo ndetse na bamwe mu basirikare nk'uko bigaragara. Mu mpera za 2023 nibwo rero uriya muryango wari warohereje muri RDC ingabo gusa. Muri Mutarama uyu mwaka watsinzwe n'abo bari bahanganye nk'uko bigaragara, nyuma yo kuzambura umujyi wa Goma nk'uko bigaragara. Afurika y'Epfo niyo yari ifitemo ingabo nyinshi cyane muri iki gice, dore ko yari ifite izirenga 2,000 zose, mu gihe Malawi ndetse na Tanzania bo bari bahafite izibarirwa mu 1,000 cyonyine. Ndetse kugeza ubu ngubu hari ubwoba bwinshi bw'uko izi ngabo zishobora kuzagaruka no ku butaka bwa Kongo nk'uko bikomeje kugaragara, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho. Kugeza ubu rero amakuru rwose ari akomeje kugenda atugeraho ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko impande zombi noneho zisa naho zigiye gutangira kumvikana. Kugeza ubu ariko kandi bivuga ko abasirikare bagiye by'umwihariko abiganjemo abari barahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, abari baragiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu bigendanye no gukomereka n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo, basa n'abakomeje kugenda by'umwihariko boroherwa, cyane cyane abagera kuri 4 akaba bari bo bakiri mu bitaro nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Hanyuma Bwana Donald Trump ya Leta Zunze za Amerika nk'uko bikomeje kugenda bigaragara yaburiye u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, abiteguza ko uruhande ruzirica aya masezerano y'amahoro ibihugu byombi rero byasinyanye bitazarugwa amahoro. Bwana Trump yabigerutse rero ubwo yakiraga mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na mugenzi we wa Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner, ubwo rero bari bamaze gusinya ariya masezerano. Yavuze ko kandi umunsi wo gusinya ariya masezerano wari umaze igihe kirekire tegerejwe, kuko rero waje gushyira iherezo ku ntambara yari imaze imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari. Ati intambara yari imaze imyaka myinshi, bavuga imyaka 30 mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi intambara igeze ku iherezo n'akarere kose gatangiye page nshya y'ikizere, ubumwe n'amahirwe n'amahoro rero by'umwihariko nibyo bigiye kuganza. Hari yashize kandi igihe dutegereje hari uwavuze ngo niyo ntambara ikomeye cyane yabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Birababaje ariko tugiye kuyirangiza. Bwana Trump ubwo yasubizaga ikibazo cy'umwirero mu banyamakuru yateguje u Rwanda ndetse na RDC kuzica ari amasezerano y'Amerika by'umwihariko atazihanganirwa byanze bikunze. Ati tuzashyira igitutu cyinshi cyane ku Rwanda na Kongo kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Uwo ari we wese rero uzagerageza kurenga kuri ari amasezerano azisanga Amerika ihagaze mu nzira ye. Ntabwo rero dushaka intambara kandi buri wese agomba kubyumva. Tugomba gukumira ko rero umwuka mubi rero wakomeza kuzamuka. Minisitiri Olivier Nduhungirehe kandi yavuze ko kuba impande zombi zasinye ari amasezerano y'amahoro byaturutse mu muhate wa Amerika yasabye gukomeza kuziherekeza ngo ibyo ziyemeje rero zishobore gushyirwa mu bikorwa. Yavuze kandi ko nyuma yo gusinya ari amasezerano agomba gukurikiraho rishyirwa mu bikorwa by'ibyasinyiwemo nk'uko bigaragara, saba Amerika guherekeza Kigali ndetse na Kinshasa muri urwo rugendo. Ati kugira ngo ubufatanye mu bukungu bugerweho, Amerika ikeneye gukomeza guherekeza
guherekeza impande zombi kugira ngo hashyirwe mu bikorwa rero ibyo basinye, kuko rero mu bihe byashize twasinye amasezerano menshi atarubahirijwe, ariko twizeye ko hamwe rero n'ubuyobozi bwawe n'ubuyobozi bwa Amerika tuzagera kuri iyo ntego. Nduhungirehe yanemereye imbere ya Trump ko rero gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR niba yamaze kugerwa rero u Rwanda narwo rero ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi rumaze igihe rwarafashe kugeza amagingo ya ngaya, ubwo yaganiraga n'ibitangazamakuru ndetse n'umwe ukorera mu bitangazamakuru cyangwa se mu biro bishinzwe gutanga amakuru bya White House